Shalom. Sahalinari isa pahanami hubani hita Bapa na adong igarejaon. Shalom Bapa. Hubani nasyam inang, shalom inang, sonai age pemuda pakon sekolah minggu. Sonai homa age nasyam na mandihuti ibadah secara live streaming. Isa pahanami dohoma humbani GKPS Padang Bulan. Shalom ma hubani hita haganupan, selamat Natal ma hubatta. Malas tumang uhurta boi opehita mandihuti ibadah kebaktianta bani sadarion. Tarpuji ma Tuhan, topik mingguta sadarion aima gabe daging ma hatain. Bani acara taholi, bani acara nomor 2, mandoding haleluya nomor 40 sada, ijai tarsurat ayat sada 2 pakon ayat 4, dodingta ayat sada das hubani ayat tolu. Sonari siholma pasir sirhita pukahota kebaktianta ase dear pasir sirhita uhur pakon pikiranta ibaga sikap namar tonggo iberehanami panorang untuk marsaat teduh. Amin. Riak mahita jongjong. Ibagas gorani nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondina pasing, sito palangit pakon tanohon. Amin. Nadop talardo hagoluhan in, anjaha domma ididah hanamiin, gabe isaksihon, anjaha ibaritahon hanami, bani nasyam hagoluhan nasadokah ni dokah niin, nadop adong hinan, ilobeni bapain, anjaha ipatalardo benami. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan nebata Bapa nami na inagori atas. Ipuji hanami dogoranmu na pasingin. Halani nadop iparayak ham hanami. Marhitei anakmu Yesus Kristus. Ito guhamdo hanami. Humbani hagolapan. Hubani haliharon. Gabe marpardomuan hanami pakon ham. Janah domma gabe bangsamu hanami. Malas dumangdo uhur nami. Laho mamuji pasangap konham, jalo hamma pamujion namion, ibagas Yesus Kristus, amen, hundul kuria. Doma jupah use ari pestain, partubuhan ni Tuhan Yesus in, turun HP ia roh surgain, roh manuhu hujon. Puji hita Tuhan ta, marhite doding, mandoding hita humbani haleluya nomor 40 sada. Haleluya nomor 40 sada ayat sada das hubani ayat tolu. Doma jupa use ari pestain.
sombah nami hubamu nadop roh on, ham siboan damai hu dunia on, sai pasorap ham bai uhur nami on, damaimu o Yesus in, dodingkon hita ayat napatuluhon, sombah nami hubamu. Sombah nami hubamu nadop roh, ham siboan damai hu dunia on. Riak mahita jongjong. Martonggo mahita, sopat kon hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, pargogoh nasota rimbang, sito palangit pakon tanoon. Nasusi doham, anjaha paridop ni uhur bagal. Lang namin talup hanami roh hulobemu, halani bue ni dosa nami. Gatido hanami lang martenger ni uhur hubamu, anjaha lang iha persayai hanami ham, marhite martenger ni uhur hanami hubani nalegan. Halaniai, roh do hanami hulobemu, masapotkon haganupan dosa namiin. Holong ma atemu, sai marpangulaki ma uhurmu, mangidah hanami. Sasap hamma dosa nami. Janah patotap hamma haparsayaon, apa tengerni uhur nami hubamu. Roha nami mangindo hubamu, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangar anjaha persayai hitama hatani naibata, bagah-bagah pasal hasasapani dosa. Ibagas iya do dapat kita haluahon, marhite darohni, aima hasasapan ni palanggaron, dom hubani habayakon ni idop ni uhurni, na unjah binerehon ni bata, ibagas hapentaran apa hauhuron. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata, halaniai, patridah kon hitama tanda-tanda ni parguluhan na bayu, hasangapon ma bani naibata ibabaw. Amen. Gundul Korea. Malas ni uhur na bagal na huambilan konon. Doma tubuh si paluah bai hita jolmaon. Puji hita Tuhan ta mandoding hita humbani haleluya nomor 45. Haleluya nomor 45 ayat sada tolu das kubani ayat 5. Malas ni uhur na bagal.
Sai sogopi uhurhin, ase dihut au pabagal goran napasingin. Dodingkon hita ayat napalimahon, malas ni uhur nabagal. Malas ni uhur nabagal, sai sogopi uhuri. Ase dihut au pabagal goran napasingin. Sangat paninai batak, damai-damai mawalijon. Malas uhrinai batak, baik tajol mahon. Ria mahita jongjong. Saksi hon hita ma hapor sayonta, songon na sinaksi hon ni haganup halak na persaya isap tanoon. Au persaya bani nebata bapa, pargogoh naso tarimbang, namanopa langit pakon tanoon. Au persaya bani Yesus Kristus, anak ni nebata nasada-sadain, Indo Tuhanta, natribuhkon ni si Maria, sanggalape haliaban, marhite tondui na pasing, namanaron na parngit, bani panorang ni Pontius Latus, ipar silangkon, matei anjaha itanom, turun hunagori toruh, mulak manggoluh hubani na matei, bani ari patoluhon, naik hu surga, anjaha hundul siamun ni nebata bapa, pargogoh naso tarimbangin, hunjaima ia mulak magira, manguhumi halak na manggoluh, pakon nadop mate. Au persaya bani tondui na pasing, bani kuria parsadaan na pasing in, parsaoran ni sagala nama pasing in, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagoluhon na sadokah ni dokah ni. Amen. Hundul ma kuria. Boge hita ting-ting. Shalom mahubata haganupan. Selamat Minggu Natal Paduahon mahubata. Selamat datang Bani Nasyam nah hadir Bani tatap muka gerejon. Selamat merkebaktian secara live streaming Bani Nasyam naman dihuti. Bani channel GKP Padang Bulan. Terlebih Bani Nasyam naono peungga mendihuti kebaktian hun GKP Padang Bulan. Selamat merkebaktian mah Bani Nasyam. Selamat ulang tahun homa yaton hanami hubani kuria nama ulang tahun ibaga saminggon ipukah mai humbani tanggal 20 Desember das hubani sadarion tanggal 26 Desember bani tanggal 20 Desember aima Yeheskel Siniaga pakon Berliana Maria Natalia Purba bani tanggal 21 Desember Dwina Gita Natalia Damanik Kesia Farelin Injelia Damanik pakon Chelsea Claudia Saragi. Pada tanggal 22 Desember Bapak Batra Gaya Saragi pakon Nayeli Joana Saragi. Pada tanggal 24 Desember Inang Nyonya Jeff Sinurat pakon Kristanti Uli Girsang. Pada tanggal 25 Desember Bapak Situa Bon Amar Saragi. 26 Desember Samuel Natael Purba Marco Haposan Damanik pakon Clover Anglo Romo Tondang. Ya Tuhan kami selamat ulang tahun Mahbani Nasyam, sehat-sehat, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan. Ting-ting nama saya pakon silpa masaon bata naparlobe mengenai ibadah ta bani saminggon aima ibadah ujung tahun kuria pakon tahun baru. Dalam rangka ujung tahun 2021 lang ujung tahun kuria tadi. Ujung tahun 2021 pakon tahun baru 2022 iban hita do kebaktian secara hibrid
untuk ujung tahun 2021, Jumat tanggal 21 Desember 2021, dibuka kita pukul 10 siang WIB. Ibadah tahun baru 2022 yang kon kita bani Sabtu 1 Januari 2022 termasuk pukul 10 WIB. Napa dua hon? Gerakan membaca Alkitab Kuria GKP Separang Bulan sesuai bani Sinode Jemaat bani tanggal 28 November 2021 na lewat. Bahasa itu terus kon kita do gerakan membaca Alkitab. Jadi harapan nami asih hubani hita haganupan Kuria GKP Separang Bulan dihiuti hitama program ontene. Namang hiut na patuluhon aima dak danak tubuh. Domaila kalai kon bata anak dalahi itong-atong keluarga Bapak Indra Purba inang porani Borosarage hun sektor Bethlehem. Bani tanggal 6 Desember 2021 puji Tuhan sehat dodak danakai sonai pakon nambot terasni. Perkembangan COVID-19 untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara pakon Kota Madia Medan malas hurta mbani dataon terus do berkurang atau menurun. Bani tingkat Provinsi Sumatera Utara bani Saminggon, data Saminggon adong 12 halak atau ada sampai 2 halak per hari. Untuk Kota Madia Medan 6 halak atau 1 halak per hari. Hasipe kondisi secara data menurun, tetap Yuzur Hanami Hubata Haganupan ase mandihuti protokol kesehatan adomai tetapkan pemerintah ta, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, ATP menjauhi kerumunan. Janah tetapi buan hitai bagas tonggo ase pandemi COVID-19 pudas langadong be i Indonesia. Untuk ting-ting perduitan, boy bahasa hita bani grup sektor tabe, mana tahu adong koreksi, boy langsung hubungi PMJ atau Bendahara Kuria. Nah terakhir, dong hubani kebaktian ujung tahun 2021 pakon 1 Januari tahun baru 2022 ibasan hanami namar tugas bani tanggal 31 Desember Parambilan PW Narsinta Manik, Paragenda Situa Manahanda Manik, Sibuan Doding Situa Linda Purba, Parmusik Situa Noah Saragi, Song Leader Situa Jerni Purba, Inang Friska Sipayung, Calon Samas Beti Saragi. Namang ihut bani tanggal 1 Januari tahun baru, Parambilan Bapak Pendeta Jarenson Saragi, Paragenda Situa William Saragi, Sibuan Doding Situa Anita Ruan, Parmusik Almendo Simbolon, Song Leader Samas Polina Lumbanturuan, Inang Reski Saragi, Inang Kori Ginting. Protokol kesehatan Pakon Perdana Tamu sama Sorasman Sinaga, Pakon Situa Arab Mulia Saragi. Keamanan dan Parkir Bapak Nomensen Girsang, Pakon Bapak Pansius Aritonang. Koordinator bani tanggal 31 Desember Bapak Situa Jekone Saragi, Koordinator bani tanggal 1 Januari Situa Sidirman Girsang. Nama ting-ting bata bagas saminggon, Shalom, martonggo mahita. Hubamu Bapak nami namarianan negara atas puji-pujian pakon terima kasih sembakon hanami hubamu. Halani hidup pakon holong niatemu ban nami Tuhan, boy hanami markebaktian, marmalas nyuhur, bani minggu Natal paduahon sadarion. Bapa persaya do hanami in lang halani gugonami, tapi halani holong mudo ban nami haganupan. Boy bagas nasihat hanami mertugas, hubani hanami na martugas, pakon hubani kuriamu naman dihuti secara tatap muka, sonai huma secara live streaming. Bapak hanami terima kasih doh mani hubamu,
terlebih bani hasoman nami nomor ulang tahun sini bagas semingguan. Tutu malas tumang do uhur sedia Tuhan ibagas nomor tambah umur na berehon ham hubani sedia. Harapan nami Tuhan, tonggo nami hubamu Tuhan, asih hama tong-tong menramoti sedia Tuhan ibagas AHP na menjadi profesi sedia masing-masing. Hama tong-tong na campur tangan Tuhan, asih boyha genupan mardalam ibagas nadiar. Sonai hama Tuhan ibagas na martambah umurnya sedia, martambah mahamani pemboto sedia hubamu, haporsan sedia hubamu Tuhan. Bapa nai surga, malas humani uhur nami Tuhan, mamboge naduma tambah anggota kuriamu, gerjon marhite domalek lekuhan, nyombah umbani keluarga Bapak Indra Purba Pakon Inang Boru Saragi. Siak do danak sonai humani nama terasni Tuhan, tonggo nami hubamu, ase hamma tong-tong, memberi hikmat ubani orang tua ni, ase boy pabagal-bagal kon, nyambahon domu hubani harasuhmu Tuhan. Bapa, martonggo doho nami umani bamu, bani kondisi kuriamu, secara khusus bani orang tua nami na lansia, na bagas pernah buritan, pemulihan, mardingan sanami bani Bapa Rahata Riohanan, Bapak Jeksiner Damanik, Nyanya SD Sipayung, Pakon Inang Orbawati Damanik Tuhan. Pakon soman nami, nalang isubutan nami sada bersada Tuhan. Marpanatap maham Tuhan hubani hasoman namion. Hama nama masu-masu, tambar na pangan sedia Tuhan, seboyin gabidalan memberi hasiatan hubani sedia Tuhan. Pergogui hama haporsen sedia Tuhan, ase tetap sedia ibaga sagaleokon akulani sedia Tuhan, mardingat ham, ase margogo sedia bahasa hamdo panambari nagogo Tuhan. Sonai humani hubani keluarga nambuan dimpingi Tuhan, ase hama tong-tong memberi hasawaron hubani sedia. Ase boy sedia sebagai penyemangat, sebagai motivator. Ase boy paburaskon gabi malum hasaman namion Tuhan. Sonai humani martonggo nami hubani kuriamu na ibagas na liburan ijapene sedia merayanan Tuhan, hama tong-tong menramoti perlakan sedia. Bani kuriamu na ibagas persikolaan, hama tong-tong memberi hikmat hapentaran hubani sedia Tuhan, baik mai hubani tingkat tertinggi kuliah das hubani tingkat terendah Tuhan. Bapa martonggo do nami humani bamu bani kuriamu, ni bagas paimahon tuah niombah humbamu Tuhan. Oleh Tuhan hama tong-tong memberi persayan hubani sedia bahasa hamdo Tuhan simada panorang. Halane Tuhan ase hama tong-tong memperbegoi sedia bagas paimahon niombah no humbamu. Martonggo doa nami humani bamu bagas usaha-usaha na yadong konsedia. Ase hama Tuhan tong-tong na campur tangan. Asin Tuhan boy gabedalan sedia dapatan tuah humbamu Tuhan. Kunang lepas ham haporsen sedia humbamu Tuhan bagas situasion tapi tetap maham Tuhan ma pergogoi sedia. Bapa nami na surga, martonggo doa nami bamu bani program ni kuriamu kepas parang bulan bagas minggu-minggon baik mai kebaktian ujung tahun 2021 pakon tahun baru 2022 martonggo nami hubamu bani hagenupan namar tugas ase hamma nama porgogi sedia Tuhan mampar maloi sedia Tuhan ase bagas naringgas ibagas malas nyuhur sedia boy mengidangi ham Tuhan. Bapa
bani situasi kondisi bangsa pakon negara namion yang dos konhanami dahubamu ase totak ma Tuhan songana piga-piga rion Natal boy mardala yang bagas nediar sonai do pangaranapan nami saturusni boy haganupan kuriamu bagas nomor kebaktian bagas nanyaman aman halani situasi kondisi negara nami yang Tuhan mertonggo nami bani pemerintah nami ase hamma tongtong mempergui sedia bagas na mengatur haganupan masyarakat bangsa negara nami yang Tuhan ase boy gabe bangsa na adil na jujur na maju sonai hamani Tuhan ase haganupan hanami marmalas nihur bani kondisi bangsa pakon negara nami on Bapa tokinai siol mau bugin nami hatamu nai padas ni jokmu Bapak Pendeta Cahaya Purba ase Tuhan uhur namin gabe lahan na subur boy dalam konah nami hatamu nai bugin nami tokinai ibagas pergogoh nami mandalani gulu nami hari-hari Tuhan indus konah nami Bapak Penditon pakon keluarga ase hama tong maramati sedia Tuhan ase terus ibagas nasihat Bapak Penditon boy mangedagi ham Tuhan mangahap doa nami Tuhan ibagas saganupanin guk dosa panglanggaran nami ase sasap hamain Tuhan pergogihan nami maha nami ase boy melawan siding ni sibolis nagati membuan nami ibagas dosa Tuhan on matonggo nami ne windos kona nami ibagas kurang yang amu Yesus Kristus Tuhan jana sibaguluhan nami amin. I Betlehem do tubuh anak nabatain, indo halak nabujur, hutodo rajakin. Alo hita hatani Tuhan, marhite doding, humbani haleluya nomor 38. Haleluya nomor 38 ayat 1 5 pakon ayat onom. I Betlehem do tubuh. Sirang hita politik panrahut nin bay holong ni ate ni o Jesus Tuhan kin tong ma banguma uhurhon doding kon hita ayat napa onom kon say ulang sirang hita.
dami ninay bata na mengatasi haganub kauhuron in mamanramot kon uhur apa pikiran nasiam ibagas Kristus Yesus Tuhan tain tatap hamba Tuhan perpala-pala ni kuriamuon sihol jaminanmu hanami haganupan ala ni ay roh maham marsahap ham patalarham dirimu pakok kuasamu agi marhiti hatamu na sihol takaron nami huben nami na irumahmuon sonay badi kuriamu irumah ni bei agi jape maringanan manangar hatamun sonari. Marsahap kam Bapa. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Selamat hari Natal Bang Bat Tagaduban. Horas. Oma minggu perpudi tahun 2021. 52 hari 5 minggu idalani kita. Anggur Jumbaton ay pertongguan ujung tahun naman ay. Anjaha natuari ay pesta Natal. Hata di bata sihol pay katok kita inang Bapa. Agi na maposo. Oma evangelium malas ni hurbagel. Nagabe si jolobota. Ibagas Yesus. Tuhan. Day sombah kita in. Yohanes sada. Ayat 14. Rosi ayat 10. Dini hata ditu hata sono. Gabe daging ma hatain. Anjaha marianan itongah-tongah tak. Jadi ini dah kanami mahasangapon ni. Son hasangapon ni anak sasada na kumbadi bapain. Gok hidup ni uhur. Apa hasitongan. Isaksihon si Yohanes do iya nini do marsora dagugoh. Ondo iya nahu hatahonai narohu pudiku. Lubinan do iya adong ase au. Ai perlubihinan do iya. Humbani habayakon nido haganu kita manjalo. Aima hidup ni uhur namar nunut. Marhiti si Musa do iberetita. Tapi marhiti Yesus Kristus do menjadi hidup ni uhur. Apa hasitongan. Isi pelang na ongga mangidah na ibata. Anak nasasadain, nabani abingan ni bapain, iya do, napabutok ko si. Salirari, agehu ba di bapain ang keluarga irumah na maribada sonari, hatakon nami selamat hari Natal mahubata. Selamat hari Natal! Nah agawa taho selamat hari Natal sokonda somali sebutan nami sabut kita marhitei haleluya. Agawa taho haleluya. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Haleluya. Masih puji Tuhan. Sokonda disebut dokan AGP memang pergumulan tatauron nokan hupasuku ge piga kuriata age porhager iparhubasanan. Memang doras do pakorhon di COVID. 10 siya.
Hape situ mage. Situ hape sopak doi tawar. Bahkan adong do hakuri om marujung goluh niku adong do dini porhagir. Anak di si haloho pakoni na kai hutan dai ina kai na buritan apa na ligar ra. No kandu petak kaso maniku persahapos situ at ay hape anak di pe umur 30 tahun. Marujung goluh. Parah do. Tapi masih meningon selamat hari Natal. Aja isambut puji Tuhan. Agi pesonai manamasay. Gomedo na margumul kita. Au sayang lang buiter persapok ka nami. Alani au pe adong dosip panakku ge. Lang boy bebas. Situ ajek siner pe terus do ope. Situ tarihoran. Piga-piga do kandai sobu di sekretaris kuria. Lakku boto atapadong duho mana PHK ala ni Coviton. Persoalan ekonomi. Apa naligan? Tapi om manasihul patotapon persahap konon di naibata. Jolma na ibagas daging. Na mengalami kaganupan na masadok kanay ay. Kecuali na adong ijon na soy bagas daging be. Lang marguna abila don hujay. Tapi ang gunay bagas daging. Yesus sihol mapersahap ko. Ay maasig gabi daging iya. Tubuh gabi chon. Au day jono pego bedo na marutulo na doon. Bisa kope. Umur taba. Moru ibaga sagan. Yesus hatain gabi daging. Aku terjemah sapari anjahamar barung-barung itongah-tongah tak. Terjemahan bahasa asli ini pe terjemahkan berkemah di antara kita. Nah, mayahapok kami ng ku, bapakku na maposo. Doma inidah kita Yesus na gabi daging. Berkemah. Rap apa hita jolma na ibagas daging, na ibagas penderitaan on. Na ibagas bagi ini pergumulan apa sitaronon on. Anggo topik minggu ata nini gabi daging ma hatain. Domba siap tolu Injil isuratkan. Baru Injil Yohaneson tahun 10-an. Injil Markus perlobi. Matius lupai Lukas karangan di Dokter Theophilus. Tapi tong lupai bergumul inonoi Tuhan ge. Masih lape totap. Masih go lupai jol mana lang persaya. Masih go lupai jol ma itonga-tonga di dunia on. Aima ibagas pergumulan anjaha kegoncangan. Alaniai na ibata marsuru si Yohanes isurat kun on. Tahun 10-an.
Berarti dua sekitar 60 tahun. Dua peristiwa Natal sekitar. Pertubuh, permati, pernaik ni Yesus kuda guri atas. Ajaha abilat taon maproloh pabukan ni Injilon. Ay manamarisi. Isi do Yesus. Isi Yesus. Bani ayat pabukahan ni gabi daging mahata ay. Naibata benyatahun diri sebagai manusia 100%. Tapi Allah 100%. Mana ipatalar aja isaksihon Yohanes. Agipi maul tumang dooda subadi panorago terjalo jolma, tararusi jolma. Adong kapenay bata, nara Immanuel, rapakosi, raga be jolma, raga be daging, gok lalap lang persaya. Bahkan nanakal piadong, gotogodo tubuh Yesus isi bidan ini, ya luar biasa do jolmau. Ahap konon diduhuli. Roda liga makatahon sanggah mati iya do pak jado si menjujung iya. Lobi ma 2000 tahun dah. Lalap bodoh. Ang halakai do na sonai lalap ragu lang persaya wajar. Tapi yang go kita. Nah. Nini Yohanes. Ini bukan omong kosong. Ini bukan kata-kata doang. Nono ita gibani ayat 10 opatai. Nini susian aima si Yohanes. Jadi iidah kanami mah hasangapun ni. Bahasa Indonesia, kita telah melihat kemuliaannya. Ini dah kanami. Kemuliaan di Yesus otokin hari idah kita. Tapi idah kanami, iya nagabi jolmaai, na ibata betul-betul do, iya ay manamanok pabodan ya gadupan, ini dah kanami kasakapon ni. Inilah kanami kamuliaon ni. Adya haroh kubani jolma mapersapot jolma. Sanggahadong naburitan 38 tahun. Narus madole naman ibetis da. Roji susunda gabi nagigay marsapu bani sihol hammalum. Langadok makakataw. Sanggah bergilumbang bakon. Ilumay kala matongaw. Hamuliaw ni Jesus si bagas katani makatahon. Jong ko. Aka tilam mo. Mardalak ko. Inidah kanami hamuliaw ni. Sang gambar tupu na mabuayay mangirikos sila hadong si Panganon. Oh Jesus, hadiya dolo alopon nima si Panganon niyon ini. Oh susian ni magkataon, hadiya may notamagan sa konogo ni Jolman ini. Sugal yanong penwita na son lang tarbuli na mabere otik-otik. Rodi ni Jesus, ahanadong benima. Hamuliaon ni day bata. 2 ikan 5 ruti. Mangan hagano. Sanggahadong naburitan 12 tahun sada inang pendarahan.
Hapot saya onni dasa hujama gelah rambuni ulos niai malum maaun ini kuasa Yesus. Kamuliaan ni Yesus. Sila sarus domba ikuburkon. Yohanes mangida kamuliaan ni dai bataba di Yesus. Masetanis koni di hubani si Marta si Maria. Mama da botok kuning. Na modom dua ini. Modom ni modom may kubur. Tuluan. Kalau Yesus makatahon kuasa ni kamuliaan ni. Audo perpuhoon apa hagulukan. Paku inalang targorani inangku bapakku. Dia menjadi daging. Maringanan itongah-tongah ta. Adya hama parsapok kita itongah-tongah ni ganupan problemata. Itongah-tongah ni ganupan tangan na ikadapi kita. Asa mudah-mudahan ang situa jek siner na peak. Alobi 2 tahun natin situa subayak. Yesus juga berbicara sekarang. Pakon hasoman naligan. Nini si Yohanes. Jadi ini dah kanami maha mulia. Dia memang hadir. Mata nami mangidah. Cuma ahadunay didah kita gati inang bapakku ibagas guluhon. Tak persoalat tahama holot ta aido didah kita. Hape si iriko Yesus nigun kita. Hamuliaon nilalap lagi dah kita. Hamuliaon di Yesus dagabi dagingon. Na ini dah murid ni Yesus. Si Yohanes on na surat kon ijon. Nini, ini dah kanami maha muliaun ni. Ai kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Kemuliaan ni ai penuh kasih karunia dan kebenaran. Maha muliaun ni Yesus. Asilang got ni duit mabay kamuliaw kapelang. Lang baha ni harta. Lang kala ni gok rumah ni hujay hujon pakon naligan. Lang kala ni sekolah tinggi. Ini dah kanami makamuliaon ni penuh dengan kasih karunia. Bahasa si Malugun. Gok hidup ni uhur. Apa? Kasih Tuhan. Ondo kamuliaw. Gok hidup niuhur apa kasih Tuhan. 2 hal nalang tersilang. Cuma jol magati bagi dah muliaun. Hasang apa. Ay manadungi duniaun. Hape hamuliaun di Yesus nagabi jol maay. Sahalinari kasih karunia dan kebenaran. Ase hubani hita haganu pandai bagas dagingon. Aggo seha peya. Ya udang ya agak da songonay ba na terus. Au satabi. Hupaturo to sonari gajang. Ase pasigat to na do edo mabatu ako da. Idage berkaca hotong, idage kumismi dombalopa dan ini. Ya 70 tahun patuk matong. Moruma. Lang boy lang. Ado bisa ko jago hidan dok kaput besar ribuan. Nyo jani damadikon. Ida hitage sonari pakai tukok mak. Nagabi daging nakakabayakon. Agogo duit ay tarpangab bebahat si panganon.
inangku. Marpanggang pe. Mangatam bati. Lang beda. Aha kamuliaon. Aha, gok anak, gok boru marpangkat. Au tertarik dua tulisan di si Habibi. Au manosal do langgira hubujur kon na baruga maun ini Habibi. Hupatinggi sekolah ni anakku marpangka be marusaha be. Hape ay lumabelang gati kanabi boy pajumpa. Sibuk pak nini subaham. Repo tahu. Ah kamuliaun. Anggo Yohanes mangidah hari. Go kidup niuhur apa hasito kan. Au pesopak do inangku bapakku marutulau pasal kamuliau. Lung mopo geni obakku tu pahopukku. Opak ni obakku beres ganupan marumah tangga markorja tubuh ni obba go mamakatahon ay sangat dai hampad dita. Opat anakmu marumah tangga ganupan. Bicara dong komani pahopun ini. Ay do kamuliau. Tidak. Marutul dua sonari pasal sidia ayah dong maparutul. Ang gusto na yahado kamuliaon. Bapakkuinangku. Aha na inonoy ni Yohanes na isobut ibaga sa biladon. Gati murahan iartikon halak Kristen. Ang goyatahon Yohanes gok hidup niuhur apa sitokan hidup niuhur yang gapita olah ni mamnya afkon natal bak maksima afan danin tidak lang ai ibagas Yesus dagabi daging lagi hidup niuhur yang goboy mamaksi salaman pak tidak. Subahita, ala natuari do pepes tau kita pertubuh ni Yesus si paluahin. Ahama, hata di si Maria, sanggah majalo, salam nakubani Yesus ay. Lukas sada, ayat 20, hutulu puluh sada, ibasa kanay basa Indonesia ni son. Basa si Malukun. Suk mamalekatay marayaksi anjahani ni ma tabi ma bamu ale nani idopan ikasobani Tuhan Indoham 20 sia tapi tak songgot do ia pasal hata ai anjaha iparuhur hondo atap ahado artini hata tabi ai 30. Jadi ini malaikat tain mahubani. Ulang mabiar ham Maria. Aida potan hidup diuhur doham humbani naibata. Bahasa Indonesia, jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sedo maaf. Sedo yang puni dosa ditumang. Tapi ini dibadi ayat 31 bahasa Indonesia. Sesungguhnya tongon engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Omay ni huray sendiri-diri di naibata. Rencana ni naibata bani Maria. Langkala ni Haji Geson ni botokku ada buru. Langkala ni gijang di sekolah ni. Langkala ni haadumon ni. Tapi Allah menyatakan rencananya kepada Maria. Jangan takut. Nini sesungguhnya engkau akan mengandung. Ijanji hondai bata marhiti kasih karunia ai nalau gabiah si Maria.
Anjahan ko doon mabadjalo hidup ni lang marati lang masalah be. O masalah martunangan do pa iya pa ko si Joseph. So nahaholi hube lehem pa kunaligan. So nahapagudan ko anong do masalah. Majalo hidup ni hamba ni Jesus. Omma na itawarhon gabi daging hatain. Sihol ia manawarhon inangku. Bapakku agi na maposo. Rencana ni naibata pasal kitawon sada-sada ibagas guluhon. Atap sona HP situasi. Sesungguhnya engkau akan begini. Kunci ini Maria Ramat Jalo hidup ni huragi. Ramat Jalo kata ai, iga biasi do togon saud do kata ai. Saud do rencana ai. Ageni ngon margumul marutul ia Allah menuntun. Au sanggah hujo nau marabilan sore pertama kali adong do ibere Pak Wandris buku gehubaku apa perhangir da ijia ai mabuku lauga biaha do ham menggul. Laugabia. Tuhan dom merancang kam. Lape ito paham. Dom mairencana kondai bata gabia hakam. Alani lang ongga ibain ipagidonay bata persetuju aku bamu. Untuk tubuh kamku duniaon. Beruaha inang dapat tubuh kam. Mergaaha bapamu. Ini ham tubuh. Tanggal 3 tubuh. Pakon mati pakon dalig. Tuhan sudah punya rencana. Asinangku. Natal. Tuhan sihol manawarko kubat tahun inang kasih karunia. Atak sona hape borak ni parutulota. Hamuliaun di daibata itawarkon rencanaan. Langkah mulia na sementara. Coba kita Maria. Sampai sonari kemuliaan di daibata. Markite Maria. Mar saringar. Ijabe. Bahkan sampai patung dape ibai jolma. Langung gay pagidukon Maria. Kemuliaan di daibata aima. Hidup niuhur. Anggo bani ayat 10 orang isobut menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bahasa Simalungun aima hidup niuhur namar lulut. Tuhan akan berikan. Bahasa daidang ko goy sobut dai bataga bejolma. Allah mau memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, tapi lang kasih karunia dan murahan, kasih karunia hanya sekedar memaafkan, tapi kasih karunia Tuhan mau menjadikan kita sesuai dengan rencananya. Jadi apa? Laniai, boido kita nani marmulia, ibagas guluhon. AGP torik. Yesus pehina doda. Yesus pemati. Tapi dalam kematiannya juga dia dimuliakan. Kepala tentara ni Roma maka tahun bah. Togodo bah. Anak nda batado da salakon ini. Coba kita. Sanggalo mati bapakku sahali pertama kali lau mati. Alani gagal do bada mati. Pendita Petrus gagal do sok do orang bulan dung mate seminggu menggolu use ase husurat ton bukuna ia makataho secara lisan
Judul nih, hamuliaon mudo naku pindah. Hamuliaon mudo naku pindah ini. Guk, tantangan na hadapi. Dop ditulis buku ay cuma lapis sopak saut i edar. Mati mabar. Hamuliaon mudo na hupindahi. Asubah hitale. Anggu hamuliaon nalan yarta doya. Tai gole pak sonari itu kinahali lebih takas nunong otak ay. Laka dong. Ala di ay paduahon hamuliaon na isubut hamuliaon na inidak. Johannes na manulis bukuan Aima hasitongan kebenaran. Hamuliaon di Yesus kebenaran. Anggo isubut benar terukur standar. Na borosan gah eser hanami sikola. Toryerusi muri do yerusi hanami do puten anggo benar apa baik. Anggo benar ma pute 10 ise pelang boy manggugatay. Lope aksioma dalegan kalau benar tetap benar. Anggo baik do boy do pe marubah-ubah baik ay. Lape standar ay. Yesus adalah standar. Benar. Sitong. Hatahonon ay mahamuliaon ibagas duniaon anggo manggolu ibagas hasitokan. Jadi Tuhan Yesus perlu dipindahi kerajaan ninai bata. Apa hapitoran di kebenarannya. Sikol mulia punya standar. Anggo langmar standar anggo ay sonido. Garijap yang golang peraturan gaor do. Adong di ukuran tolak ukur, adong standar ni. Hamuliaon ni namangiri ko Yesus pe ia sendiri mas standar ni. Yesus. Anggo na dunia ondo ya baik. Aja kong masonari na mabesiga dunia on. Agi Indonesia. Ima nunung kita korupsi sekian triliun ipenjara. Tapi boy do pebana bongak tongge. Alani benar do ya pebana. Benar. Tapi ang gusitak ko dayok maila do mitor ge ay isang guaw nini. Mag-gosip at gibiting andora dasar hidup misi malugun pakon kedan sonari ni. Goday siyang gopala maadong nalepa nalang benar. Nini songon tanod dalan dasa buhinian nini. Marbuhi tanod dalan hajigan pagi. Iba simela do atap buka tembok ini. Sonari dia dong na buka tembok. Mamati urat maluni ni. Alani lang adong na benar beb ojolan di goluk ni. Baik ay naman. Karistep pigati sonay. Si tadaba na da baik. Lao sanggah Natal sukunon memberi hadiah Natal mangan hubani nayatim apa piatu. Tapi korjani idaratan lang dia rusan atak sudia. Baik boy munafik ge sanggah ijo nau baik idaratan ya urku baku. Benar punya ukuran. Ajaha omma namang golu sa dokani. Bapakku, inangku, mulia bukan diukur dengan jabatan Anda. Apa hamuliaun duniaun?
Agepe sokonna sobuh kaso mata, tapi dia mulia di hadapan Tuhan. Agepe domba borita dia, tapi dia mulia di hadapan Tuhan karena dia hidup dengan kasih karunia dan juga dengan kebenaran. Bangga doha mati bisan. Ala diburu di Yesus sama ti. Mulia loh, mulia. Ayo sebagai pistel dia bila non jenges ni in idahun halak si padas hamuliau ni dai bata ai mahata ni dai bata. La dia ai patu di tuma. Jadi si Johannes lang pita hau magi dahoda. Ni di bay ni ayat 10 si Johannes pandi di pedom bay hatahonon. Narok pudiku. Nado padong hinaan duai. Yesus itu sungguh manusia, tapi sungguh Allah. Lang pitahai. Aido sini ibagas ayat 10 pitunokkan. Hubani dohita manjalo hidup niuhur. Ayat 10 hubani dohita manjalo hidup niuhur na marnunut. Langa dong hidup niuhur apa sitongan. Ay dua sepak Yesus selaku standar on makatakon. Pitu hal. Ibagas buku Yohanes. Yohanes onom ayat 35. Kata Yesus kepada mereka. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Subahita. Ise napak makatakono. Namangan mana do opung na siyami halimisan, tapi lohean do. Audo ruti hagulukan ni Yesus. Setapadong na marutul kita inangku bapakku. Ata pala niya hapeay hidup niuhut ni daibata. Ham sikol songonon. Ni Yesus menjamini. Di dalam aku kamu puas. Akulah roti kehidupan. Atap padua kon ini Yesus bani Yohanes 8 ayat 12. Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Audo panondang di dunia on ini Yesus. Om managabe dagingon paridup ni huron. Augati manubut, anggo torang niado, lang boyan mga bati unang bunuh diri, maduli jolma. Parpudiano nausong dagati gusobut, i Amerika, i Washington, buto na siyamdo, sa dia sa taong mate ala di bunuh diri, kecewa, golap gion, langadong gunak kumanggolube. Aga ni artiku nini ilupat pakon gidong dagijang rahanan mau mati nini hape iutat ta sa tabihita bodat iboto do mabeda kun rasun pisang na marasun apa na lang langi pangar na sunay o jolma audo panundang di dunia hanya Yesus yang memberikan dapat menjadikan hati kita terang. Anggo marutul pe, adogi jona na boru da barui putus son hasomandi. Akulah terang dunia. Dini Yesus. Patuluhon Yesus nagabi nagingondo ko mani makatakon. Yohanes 10 ayat 7. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya akulah pintu ke dalam domba-domba itu. Yohanes 10 ayat 10 sada.
Akulah gembala yang baik. Ini Yesus. Sumahita tawaran hidup ni hurnion. Audo permahan nama dia. Sonari jolma marusahai permahani diri ini. Pakon hamal onni. Yohanes 10 sada ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Menghadapi hamatiap PHP yang guna mar Yesus. Lang mabiar bana. Audo parpuhoon nini Tuhan Yesus. Apa haguluhan? Yohanes 10 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ajahana Parpudi 15 ayat sada. Akulah pohon anggur yang benar, ingin berbuah. Bersekutulah dengan Yesus. Audo dalanin hasitogan apa guru. Aido haladi kamuliaon ni naibatan naga bejol maon. Aima gok hidup diukur apa hasitogan. Ini di Yesaya 32 ayat 10 itu. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ija Yesus adong hadir. Ijai akan tumbuh damai sejahtera. Ahabina hurang. Lani ay selamat Natal mainangku, selamat Natal Bapakku. Gabi daging mahata ay. Anjaha maringanan itongah-tongah tak ganti pola pikir kita dari pola pikir namardokahan hamuliaun ay manahun duniaun perlu nahun duniaun tapi hamuliaun kalani hidup miukur apa kebenaran di sana ditambah-tambahkan segalanya ise mangalo habayakun di Raja Daud kalani mengguluh ibagas hidup miukur apa sitongan ia. Hadapi tantangan majalo hidup niukur bukan berarti langadong persoalan B. Hadapi haganupan lampaui dengan hidup niukur ai. Ai itu saya tahun hidup niukur namar nuhur. Selamat Natal, selamat menghadapi tantangan agi bani tahun 2022. Tak tahu nah HP Igoran 2022 hadapi. Ada kok Tuhanku yang menjadi manusia yang mau bersama-sama dengan saya dalam hidup ini. Memberi hidup niur dan kebenaran. Amin. Martoko mahita. Tuhan, takas do ibotoh kam haganupan. Keadaan di kuriamu nai bagas daging. Aha pergumulan aha sitaronon. Aha masa depan nagulap tapi ganupan may balosikam. Marhitay nagabijol maham. Nalo makasomani marramoti patorsakon haganupan. Ala diayon dos konon nabi mahubamu Tuhan ganup kuriamon. Anggo hubani Yohanes dumma ipatarida kokam. Ise ham. Ulang paturuk kamba gesada Tuhan kuriamun dah hadir i rumah muon. Agena i rumah nibe markebaktian lalap golap lang manandai ham. Belalap golap lang mangidah hidup niuhur apa sitonganmu. Gabi mengguluh kami lalap hubari pertimbangan
apa na adong bani tinopaun. Ubamundus kono nami Tuhan. Hanami sihol manggulu. Marhiti apa untuk kamu diaun mutumang. Guk hidup niuhur apa si tongan. Tapa hape parutolon di kuria muo Tuhan domba ibalosiham marhiti katamuon. Pasaut kamma balosiham. Hamdo dalan in haguluhan apa si tongan. Hamdo Tuhan permahan nama dia. Hamdo ruti haguluhan. Alaniai puas sokam bagan kanami Tuhan. Bahkan anggo menghadapi hamaholon. Rosi hamatian pe. Ini dah kanami ham hadir. Janah makatahon. Audo perpuhoon apa haguluhan. Segala na ibagas dagi. Maningon menghadapi kematian, tapi na ibagas ham pasti huhaguluhan. Urupi ham hanami tu pasalin. Lanyai hubam mondus konon nami diri nami, hubam mondus konon nami haganupak komadi rencana mu sibakenon muku ben nami, ase pargogoi ham hanami menjalo makagulukon rencanam in. Ibagas Kristus Yesus. Balusi ham tonggo elek-elek namion. Amin. Kuria di Tuhata. Paima yundusok kita galangata. Tangat kita malubi hatani na ibatana gabi onjolan batala ko mangunduskon galangata. Ay manatar surat Bani Heber 10 ayat 10 onong. Mambahen nama dia apa namar si bere-bere ulang mahalupah kon nasiam ay. Ay galangan na sonaido iharosuh kon naibata. Sonari ondusuk kita ma galangata. Menduring kita haleluya nomor 714.
Martonggo mahita mangunduskun galangata hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, pardiar layak janah na unjah huban nami. Terima kasih mahatahonon nami hubamu, halani tongtong do ipasupasu ham guluh nami. Dombay hasomani ham janah ipasupasu ham korja nami, das hubani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur roh doka nami, mangunduskun buah ni korja, nadup pinasupasumuin. Gabi galangan hata terima kasihon, pakun puji-pujian nami hubamu. On pesai jalo ham magalangan nami on, baik kasangapon ni goranmu. Jana mambain lambin marhata ridakan harajaunmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tongko nami on. Amin. Bamu o Tuhan manombah awon. Bapa nami na inaguri atas. Say napapasing magoranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharosuh niwurmu inaguri tongahon, songon na inaguri atas. Birehamaban nami sadarion haguluhan ari-ari. Sasap hamba dosa nami, songon panasap nami bani dosa ni hasoman, namardosa dopak hanami. Ulang hanami bubay hamku perlajuan. Paluah hamba hanami humbani pangago. Ay hando singada Siam janah pindahina siam ma nama dier ulang ma na jahat asi mengguluh na siam asi tongon majahuba na ibata sebut hasoman na siam songon na hinatakon na siam jalo hama pasu-pasu kumbani na ibatat ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibata maham. Isondangkon Tuhan na ibata mabuhini hubamu. Janah maidup mauhurni mangidaham. Idupakon Tuhan na ibata mabuhini hubamu. Janah ipasorap madameni bani tunduimu. Amin. Selamat hari Natal hubat tahaganu. Anggoda subani minggu perpudi tahun 2020 sada.
ipataluk Tuhan kita. Andohar Minggu Parpudi tahun 2022 pe. Tong ipataluk aja ipamodang Tuhan kita. Halani ai age hubani nai rumah pada sanami ma pakon ganup perkorja di Kuria GKPS padang bulanon. Selamat hari Natal. Aja parpala-palai hita tanggal 31 Desember. Ari na parpudi ni takunon. Paima irumah ta kita magadong ko partongguan. Ijope iya dong kondo partonggoa koma mamuji pasangan ko tuhata. Salinari, selamat hari Natal. Ajaha doding ko kita, doding salam COVID. Mary's boy child. So the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now hear the angels sing, a King was born today. And when we live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a King was born today. And when we live forevermore, because of Christmas Day. Oh my love, oh my love, oh my love, you said oh my love, oh my love. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Sampai jumpa.